أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إيروز أزي بچند نقطيان لسر گرنگية أهمية مهم بونا زمان بداية که خبر بدم إن شاء الله. شش خاله من هنا يك جي گوتنا استاد کو دبیجه زمان د انسان ده مهره قدریه. زمان د انسان ده مهره قدریه. یعنی چوا کو وک مهرین قدری کو چرم انسان کو قام انسان کو قومیت انسان هن جوان نقطه قدرینه به همان شویجی او زمانی کو تو پید آخفی دایکاته تا فیری وکریه تو جمالبات خو فیری وکریه او جی مهرکه قدریه و ده همان شویده چوا کد بجا رنگی و جو آیتین خود تعالی هر وهاجی دبیجه زمان و جی جو آیتین خود تعالی دوی نقطه ده زمان دی انسان ده مهره قدریه نخواه امی بیجن زمان خواه نعجباندن یان لی خواه در نکتن دو نقطه که ده وقت رازی نبونا شکل خواه جه کیفیتا کتوتی ده هاتیت شکرن جه قومیتا کتوت ناف ده هاتیت شکرن و ها کذا یک جوان آوایای اعتراض کرنه که جه اعتراضی قدریه ایکو امی بیجن اعتراضی لقدری بکه و قبول نکه برا سری خوال که برخه و سری وی بشکه لتشتك بقدر بخوا ناي اف كراسي هاني لتهاتيا كرن مناسبه تهاتيا ديتن تو يجي شكرداريا ويبكي لسر سري خديني شكرداريا زمان جي بي خبردانا ويا نقطه که دویم زمان زكماكي مينا نقشن کو تو لسر كبر وانشدكي زمان زكماكي اي دايكاته وان نقشن کو لسر كبر تينا شكرن شواكو نبي ساندنا پشتي وي بحزاران سالان اموان نقشن هاني وان ختن کو لسر كبر هاتنا کولاندن ام بحزارين سالا پشتي وان شواكو دكارن بخينن وان علمن وان زانبونن وان معلوماتن کو بزمان دايكي دكبن مجي مرف ایدی پشتی دمکش بیراته نارن ناچن وکوان خطین وکوان کوراندنین کو لسر کورانه بوی شکلی دمینن جبرویه که گله که مهمه کو زاروک به زمان دایکا خواه پرورده ببن علم و زانبون دوی کراسی هانه ده جبو وی نسل وان زاروکان بینه تقديم كنوا قال لكي جرينجا نقطة دودية أبا نقطة أساسية بزمان زكماكي مروف تاني يعني إنسان تاني لمعنى يندقره جبرك قوتن بخواه تنسر زمانيته دهركن تل كلمة وقوتنا ناقري جبرك تل قوتنا ناقري ذهني ملف نابد دجيا بزمانك بياني تجعاليك لكلمة وتعبيران دقري جعالية دنوات دمخازي دمعنى ده كور ببيتية بتش أواي ببيجي آراس بتش أواي هم لمعنى دقري واتهي دقري هم جي لقوتن دقري ناخوة اگر که ام ناخوازن ذهن پرچه ببه قاوتا ذهن زاروکان بلا ولا ببه دوی ام طرفداریا به پرورده زمان زکماکی بکن وقتی سما گوت پرورده به زمان زکماکی تنه تو غیرت خوددی کو د معنی ده دواتای ده کور ببی کلمه
و تعبیر بخواد هرکن سر زمانتا تو قوتك زیده جبوه جی صرف ناکی لو ماکو ده معنی ده تو راحتی تو دکاری کورتر ببی بهتر کنسانتره ببی. نقطه چهارم زمان قومکی حسیات وی ملتی مینانی عینکه که دخوده وک نینکه که دخوده حسیات وی ملتی هانه نشان ده. حسیات وی ملتی هانه بسایا وی زمانه کو بکارتینه دبه نینکه که حسیات وی جی پیره نشان ده. وک مثال دماکو کرد خبر ددن دپیون گلک جارا هن تعبیرین کو ده هنگاما تقدیمی ده هنگاما سری لیدانا لمقام بلند فیری وی او که ناین نبونه ام ببیجن جبوان پاچ ماچی کرن شالوزی کرن خدا خستنا لهم بر کسین خودی مقام وک زلتی تی گلک جارا تو ویه که ده زمان ده نابینی یکسر تو حسیات وان امی بجنین مردانه کو استقلالیت وان کو میرخاصیه وان ویرکیه وان و هکذا گلت تشتی وان تو ده خبردان وان ده دبینی هن کس دبیجن زمان زان جبو کتب خوازی آستا سویا ملتکی سویا دیندار بونا وی ملت هانه تو فهم بکی نیف ساعتی لخبردان وی ملت دسوکان ده گهداری بکر توی براحتی تی بگیجی کو جعالیه دینداریه و او ملت هانه لکه درینه به همان آوایی حسیات ملتکی جی بچه آوایی نه ملتکی کو امی بجن غضب ده دلیوی ده به هرسه دجمنی هون پریشانن یان دقل هر تشتی خودی شخصیتن خودی عزتن و هكذا وان حسيات انسان تو دکاری جه خبردانوی جه زمان وان گهداری بکی اگر کتو عارف بی نخواه دوی نقطه چارمین ده مرف دکاره ببیجه یعنی هگر که مروف دوی حوزه یا دوی ناونده دوی درو دورا کو زمان لی دجی حیات دکه لوی داری اگر تو لوی داری مزن نبی بی بوی زمان خانه را تو راحتی دکاری ببیجی که حتی داویه تو عجمیه وی زمان خانه وگلکی مهمه یعنی جبر که هر کلمه که زمان بخواه زندیه هر کلمه که وی زندیه هر تعبیرك وی زندیه بهن حدیثان وگری دایه هماوسا او نبیه تو کتی تا گوتنا آخ بوی شکلی فیر بوی تشتا کیفاتا جیر هاتیه گوتنا او خوش وی خوش بونا هانه بوی آوائی بی آوائی که زندی دبنی مجیتا جی خواه گرتیه دماغ او خوش گوتنا ایتی گوتن خوشیک بتر پیدا دبه دماغ آخین بدن دبه جیکی خواه دبنی مجیتا دهیکو به ایش و آزار و ایشاندنه و گریدایه تپه ده ایشی بوی آوائی ایجاره افجی نقطه که گلک مهمه حقیقت دوی ام گرینگیه بدن امی بیجن کو زاروک ده اتمسفرا زمان خوده مزن ببن زمان دایکا خوده مزن ببن تعبیرین کو امی بیجن حیات دوان ده هیه نکو دوری وانه نکو بیروح نبوان تعبیرانا وان مزن بکن دا کو زاروک بکاربن حسیات خوشی لپشتا گوتن و کلمه بار بکن و بیاوی دماغ خبردان بکاربن خبر بدن ویگاویج خواه زمان دبه معکس دبه نینیکه که عکس دکه حسیات نویجی بگوتنی ویره در دخینه دروه افجی گلکی نقطه که مهم بود نقطه ششا اوانا می بجن هرچ دریا خواهد چه اگر کو بزمانه دایی که بیاو کرن لیهات وانه بو زاروک
بله فێر بووە bi zimanê dayika xwe fêr bûye jê pêvtir jî zimanekî dînê nizane zimanê fêr bûye zimanekî jindî ye mora qederê ye û pê razî ye şikurdarê wê ye lê tê dibistana seretayî de êdî xwe fêr bike fêrbûna kolektîv bi hevalê xwe re bi grûpekê re li wê derê mamosteyî wî yan jî ew sîstema ku tê de li ber wî derdikeve dibêje zimanê te heta ber derî ye ji wê pêvtir tu yê şekala zimanê kurdî ji zimanê xwe bikî û bi awayekî tezî derbas bî cilên zimanekî dinê lêkê ew ziman dikare îngilîzî be dikare erebî be dikare farisî be ferq nake muhîm ne bi heman zimanî ye ne bi zimanê kurdî ye lê bi zimanekî biyanî divê tu kiras bikî divê tu qeyd û bend bikî zimanê xwe ev ya bi rastî derbeke wisa ye ku di temamê heyata te de te sewsî dike te di zindanê de hebs dike em ê bin ew kesatiya te ye ku li ser maneyê li ser gotinê li ser kelîmeyan li ser bêjeyan ava bûye wê kesatiya te tê zindankirin wê kesatiya te tê perdekirin ser wê tê girtin di hundir de tê te zindankirin di mîne zimanê here were ez birçîme yanî çend gotinên ku di rojevê de bi vî zimanê ha ne zimanekî birûmet bû wê şexsiyeta heya ku niha ku tu pêgiriya bû keniya bû karî bû xewn û xeyalên xwe bibêjî çîrokê xwe bibêjî kêfxweş bibî yan xemgîn bibî ew qet ne muhîm bû wê li aliyê dinê deyne vay zimanekî dinê li bendî te ye naxwe te şexsiyeta wî ku ta wê gavê em ê bêjin şeş heft salî êdî mezin bûye kesatiya xwe bi dest xistiye te ew zindan kir di wî temenê biçûk de kesatiya wî zindan kir te derbek li mejî wî xist şexsiyeta wî biçûk xist yekî muhîmtir heye ji wî şexsiyeteke dinê heye divê şexsiyeta xwe ji sifir de amade bike hal ji halê wî ji yeksaliya xwe ve dest bi gotina yadê bavo dayê bavo kirbû û xeber dabû hêdî hêdî tu êdî ji heft heşt saliya wî de ji nûh de tu dibêjî rabe xwe ji nûh de ev xaniyê te lê kiribû xerabe bû merev nikare tê de bijî divê tu avahiyeke nûh lêkî lê dibe ew dike lê avahiyeke rizandiye avahiyeke bêruhe avahiyeke ku jiyan di gotinê wê de tune ye ji bo wî şexsî hanê yan ji bo wê şexsa hanê eva geleke muhîm e bi ser de jî îca ê ku em ê bêjin mensûbê wê qewmiyeta hanê jî heta dawî ku bêta pîskirin wek sûcî qebhetekê qewmiyeta wî jî bi ser de ku pê re timî bê telqînkirin em ê bêjin ew kurdek be bi taybet kurdîtiya wî wek sûcekî timî bêta behskirinê em ê bêjin wek neheqiyekê bêta bilêvkirinê her ku diçe ew şexsiyeta wî zarokê hanê di nav xwe de wisa piçûk dibe yani dixwaze tûke wê şexsiyeta hanê ku kêyî tu tiştekî nehatiye ji bela û musîbetê pêvtir ji azizkirinê pêvtir tiştek neaniye serê wî bifikirin zarokekî wiha bawer bikin ta bekî em bibêjin sifa pola şeşa hefta jî dê nikaribe bi awayekî serbest mijarekê bixwîne tê bigêje êdî bi gotinê xwe wê mijarê teqdîm bike ev hatiye serê min di pola şeşa de ji xwe 1 2 3 4 5 ew ji xwe wisa bû yanî lê ez behsa divê ku mere fêr bibûne yanî ya şeşa hefta heşta heta wê gavê û lîse jî em ta ayekê ji vekî di wê sefheyê de dema ku em ê bêjin azimûn îmtihan dihat wan perçeyên ku me bi temamî herf û herf û kelîme cümle bi cümle ezber kiribûn hefz kiribûn hefza wan bifikirin yek kelimekî ji nav de qut bibûna nehata bîra me eger ku em ê bin bi devkî mamoste dixwast ku em ê bêjin derkevin bertext û behs bikin yek kelimek ji bîra me biçûn em li wir diman çikiyan diman kilî dibûn
جبركو كلمة كما يدني تنبوكو عند شناوي خن مجاري تمام بكن مجار بخوا متينا جاسبو لما ويجبر كربو از بخوا وصابو وهفالم تب مرة وصابو نخوا اف نا استثناءك يعني اف واقعك اف راستيك د ازمونه ده همان تشت بساعتها خوانديه خو آماده کریه آماده کردن تا چیه تبل سر ازبر پاراگراف به پاراگراف ازبر کردن او جه کو تو تخمین کی گرینگ بون که دکاره پرسوان در نوارن دهاتن جی دو ارتاو که ده تنویسی و کلمه اکجبیراتا شو بیجه اکجبیراتا شو تلور یا قلم خواهد دبوتینی و نماتی بیراتا تدور دما در باس فرسادن بی چند کلمات نویسی اوجی بو شکلی اف يعني اف ايش افي او كي تمام جيانا خدا مرف او دبا نخوا اوا يكو چنكه كي بخاص مسخاله كي حساسيت او هبه دبي براستي يك او بخل خو خوي دركبه لزارك خو خوي دركبه وجبو فان ايشو ازارين هاني بالنسل تازه بشوك امجن دهاتو ندنه جياندنه دبي تدبير ورنا گرتنه دبي بتايبت اف پروبلم زمان بيته چاره سر کنه انسان دمورا قدري یا بويرا حكم دكه لزماني ويا دوی زماني بيته سر بس کرن پرورده بزماني وي بيته کرن امي بجن وي گاوي روح و گيان دوان گوتنا هيا وي گاوي پرورده کو دبينه تعليما کو دمينه وك نقشن کو سر كفر شيكي دمينه وي گاوي تني خو بمعنى يره دیگره لسر معنی کورد به ذهنی ویش هف بلا ولا نابه خود طالبان روزین آزادانه امی بجن اوی کد بجن برای هفدونه کجی بوی براتیه بحسن تشتی کج نفس آخوره جزاروکی خورد خوازن جزاروکی بری خوشیر بخوازن بوی آوائی امی بجن زمان وان تمام وان قیدو بیدی امی بندن کلی هاتنه خستنی وان قیدانا راکن با آوائی که قانونی راکن براتیه خوشی بوی آوائی نشان بدن اف انسان هانه بکاربن به زمان خواه تعلیمه ببینن ده حیات ده بکار بینن وی زمان هانه بنویسینن به فیر ببین حتی زانیگه یعنی نکمه بجن تنی وقت فانتازیه که وقت کلتوریه که به کلامه که بجن به شعره که بنویسن برای تمام دور حیات ده اف زمان هبن و رجاء و لوامن او برادرین کو امی بجن خواه ده آوائه که ده هنریوان هیه معموسته لیکولینره ده نقطه که ده برای اوجی دکاره سیکولوگک به دکاره سوسیولوگک به دکاره اهل فلسفه به دکاره تاریخ زانک به دیروگناس به و هكذا بیولوگک به برا اوجی وان زانبونین خواه علمی خواه بزمان خواه بحث بکه جبو زاروکی خواه بحث بکن و بقید بکن تو بوی نوی زاروکی ما سبی روش اگر کلی کولان و ما بیجن پرسین ایروش هر تشت تقید کرنه تو کاری بپارزی دما کلی گریان برا بزمان خواه کاربن ماتماتیک فیر ببن برا بزمان خواه کاربن بیولوژی فیر ببن برا بکاربن علم کیمیای فیر ببن کاربن علم طبی حتی درجه که فیر ببن و هكذا يعني رجام جواجي اف نقطة هي خد تعالى ما صادق بك بوي آيات هانيكو ام بيجن امانتي ما كريه زمان ما آياتك جو آياتين خد تعالى بآوايكي صادقانه خوي دركتنا لوي لسر ملي هر حامية پروركي باركه ورجام بخويجي اجوان لاوادكم كو بوي اواي ودايكين كرد بتايبت يعني چيرون كي خو گوتنين خو بحث كرنا ديو باوي خو روجين خوين دابر رابر دوام بيجين كو درباس بونه خوشيونا خوشين خو شيرتن خو جزارو كي خر بزمان كردي يشيرين ببيجن والله وانت تشتكي وان داناكن لوي دياريك هديك پر مزن وي دابه زاروك خو لي باش بزانن اگر كو او درفتا وان روجين كو البردستي وانا زاروك وان فير نكربه وي امكان هاني ندابه و جاركدن زاروكي وي امكان هاني بدست ناخينن او زمان فرميكو وي غاوي دروجه بدنه تبوي نوي زاروكن ما فير دبن لدربه نخوا ايوه وظيفه وحتاكو ام بيجن خدي سلامتي بده وان قيدو بندن بلا سبب راكه جسر ملتي ما كيماني ون هر يك جوه ببن ماموستا 5 6 هفته دي چند
كفلتي وزاروكن وهنا وانا ببن مع مستكي جوارا وبزماني وان بعناد بسرحشكي ام بيجن وبخش زمانك خوشك دلال جوارا وان معناين كو هم بيد حسن وكولتورا كل جمع هي بجهنن زاروكي خو وخد تعالى جوا قبول بك ببين خير وخشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.